teigl hapus 8 yma. Tro dwytha nes I wneud Fisty World ac dwi'n di safio fo. Wedyn dwi ddim yn darllen ohono fo. A dim ots. Wan dwi am wneud Mass Effect World. Oh yeah. Okay. So mae hyn yn wahanol I iws ag iws. Defnyddio iws. Iawn. A be di hwnna? Okay, dwi'n weld ond be di hwnna? Oh no, stone brick. Used for making long staircases. 2 slabs used on top of me. They work it. Oh. Okay, be di hwnna? Hit. Ooh. Be di hwnna? Mine. Hint. Hold RT to mine and chop. Okay, RT. Oh yeah. B. Oh. Teeth. Oh. Okay. A lle mae e? No. Okay, be di hwnna? Mine. A dwi am ddefnyddio hwnna I roed o yn fanna. Okay, be di hwnna? Dwi'm yn gwybod. Be di hwnna? Hit. Okay. Be di hwnna? O, dwi eisiau fynd allan. Ta. A mae yna beth lwcus iawn. O, be di hwnna? Wow. Mars? Okay. O. Okay, Ooh. Okay, so dwi am ddod I fama. Wow. Dwi ddim am ddisgyn lawr yna. Obviously. Iawn. Iawn. Okay, dwi'n dod I mewn I fama. O. Okay. Fanna gyda.
Dyna beth di torri mewn. Ie, waw, dwi efo 7. Wow. So, mine. Sorry, boys. Fi bynnag nath rhoi hwnna yna. Ag iws. Oce. Dwi eisiau mynd allan o'na. A un do. Oce. Iawn. O tyd. O iawn, dwi ddim am dorri fe. A mae yn reit dywyll yma wan. Oce, dwi efo lot o bethau wan. Ond dwi angen torri mewn i roced. Allan di... Wel, ie, dwi'n meddwl yn roced ydo. O, tyd. Oce, dwi'n mynd i gysgu. Ti... O. O. Iawn. Dwi'n mynd gwybod be i wneud. O na ddim pwynt. Oce, wan dwi'n fynd mewn i fyna. O ie, hwnna'n rili handi. Ond... O na. Oce. Oce, dwi'n farw. Ni di marw na ni. Iawn. Hwnnw. Waw, ni di marw na ni. Oh my god. Dim byd yn symud iawn. So ni wedi gallu mynd drwy fanna. Iawn. Sut mae pobl yn gallu dod i'r roced 'ma?
O, pam dwi ddim meddwl am hyn. Okay. Ooh. Interesting. Okay. Gan ni weld faint mae hwn yn gymryd I dorri. O! What? Respawn. O, na. Dim ond nos. Okay. Gobeithio fel, dych chi'n gwybod? Fel ma dwi'n cuddio yn y nos. Iawn. Un arall. Dydy gwir, na. Exit game. Exit without saving. So game, create. Okay. Dydy gwir, dwi am wneud play tutorial. Dwi'n yn gwybod pam, dwi eisiau y mod. Mae'n... Oh, cool! Minecraft is a game about placing blocks to build anything you can imagine. At night, monsters come out. Make sure to build a shelter before that happens. Press A to continue. Press RS to look up. O'n i'm yn gwybod yna. Ac... pan ydych chi'n dweud? Wee. Okay. Reminder, use RS to look up, down and around. Oh yeah. So dwi am. Selfie stick. Selfie stick. Okay. Lle bod hi'n bach braidd yn stick, ond dwi'n yn gwybod lle mae RS. RS. Nis o rwy'n helpu fi? Oh. Ella bod... Wel, mae'n siŵr bod stamp... O, cool! O! O, dwi'n yn gwybod lle mae RS. Okay. Wel.
LS. Checio ar un os arall ni, LS. Okay. Oh, dwi'n dall rwan. Okay, so sprints, push LS forward twice quickly. While you hold LS forward, the character will continue to sprint unless they run out of sprint time or forward. Oh. Oh, keep back. Just ace jump. Hold on, I know that. Felly dwi am orffen wan y tutorial